Igitondo cyiza kuri mwe mwese mudukurikiye turizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo hari abo bukeye ndetse hari n'abo bwije turabizi ko mwese mudukurikira. Reka rero tubasuhuze turi ku cyumweru ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 2025 turagarutse tuje kubagezaho amakuru agezwe muri iki gitondo. FARDC igeze gutya itangaza yuko yamaze gusatira umujyi wa Uvira ubu ngubu igeze mu birometero 7. Turaza kubigarukaho turebe ibyo umuvugizi w'igisirikare cya FARDC ni General Sylvain Ekenge atangarije kuri televiziyo y'igihugu ya Congo RTNC. Turaza kureba ibya General Bunyoni mu Burundi, turaza kureba ibya Tshisekedi, turareba imirwano muri Walikale aho byakomeye. Wazalendo igabye igitero gikomeye kuri M23 nayo irasubiza. Turaza kureba resulta zivuyemo beremeze bite ubu ngubu bihagaze bite ibijyanye n'umutekano ara mu burasirazuba bwa Kongo Uvira haratangazwa iki. Byose turabigarukaho muri aya makuru, ntujye kure webana natwe gatanu ku kandi. Reka rero twibutse wowe utarakora subscribe ngo ukora subscribe tujye tubasha kubana ukanina notification kugira ngo nidushyiraho inkuru ujye ubasha guhita uyibona ako kanya. Dukomeze kwibanira kuri Newslab TV. Reka rero dutangire aya makuru, reka tuyahere mu kiganiro. General Sylvain Ekenge uyu n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ni ikiganiro cyabaye ku mugoroba ndetse mu masaha asa nashyira akuze yo kuri uyu wa gatandatu tariki 27. Uyu mugabo rero agize gutya atangaza situation yose y'imirwano uko ihagaze hariya mu majyepfo ya Kivu, atangaza ibintu bikomeye ndetse yongera no kwibasira igihugu gituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo u Rwanda. Uyu mugabo rero nyuma yuko ejo habitangajwe yuko habaye imirwano ikaze cyane, usaku rw'amasasu n'iturika ry'ibisasu byumvikanye mu misozi ihanamiye uduce twa Katongo na Kigongo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu mugabo arabisobanuye avuga yuko rero ibingibi byabaye nubwo hari amakuru yavugaga ko ngo M23 yarimo irwana na FARDC ndetse M23 ngo yabarisubije Makobola ni igice ku itariki 25 M23 yavuyemo, ariko bikavugwa ko yongeye kukisubiza ejo, ariko FARDC ije ibihakana ivuga yuko yaba Makobola ya mbere Makobola ya kabiri zose zirimo kugenzurwa n'ingabo za FARDC n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umugabo rero General Sylvain Ekenge avuze ko kugeza ubu ngubu yaba Makobola ya mbere yaba Makobola ya kabiri iri kugenzurwa mu buryo bwuzuye n'ingabo za leta FARDC. Akavuga ko ubu icyo gihe bayifata Makobola ya mbere n'iya kabiri ngo habaye imirwano ikomeye cyane ndetse ngo yaguyemo abasirikare benshi yaba ku ruhande rwa FARDC n'uruhande rwa M23 ndetse ngo n'abaturage. Akavuga ko ngo ibyo byavugwaga ko M23 yavuye muri Makobola nta muntu n'umwe uyirashe, ahubwo ariyo yabishatse igasubira inyuma, atari ko bimeze, ahubwo ngo bayicanyeho umuriro haba intambara ikaze ikomeye. Nukuvuga yavugaga ngo habaye combat intense, nukuvuga ngo rero habaye imirwano ikomeye yayindi bita ngo ni imirwano y'imberenge. Ikaba rero ari ngo kugira ngo bafate zirabira bice bya Makobola harabaye iyo mirwano ikomeye ariho baje kuhafatira. Gusa avuga ko ngubu ngo nta mirwano ikiriyo, ahubwo ngo imirwano ibiri hehe, imirwano ngiri Katongo, imirwano iri Kadimba, ngo no hari kuba imirwano. Ndetse avuga yuko ngo FARDC aho hantu iri mirwanira ngo ntagiri kure kwegera Uvira kubera ko ngo iri mu birometero 7 byonyine uvuye muri Uvira. Ni ukuvuga ngo FARDC irimo irarwana isatira Uvira kuko ngo ubu ngubu bigeze mu birometero 7, ngo ni mu gihe Makobola ngaho barwaniye ngo byari mu birometero 30, ariko ubu noneho aho bageze mu birometero 7. Ngo byumvikanisha imbaraga FARDC ngirimo kugenda ikoresha kugira ngo yegere kiriya gice cya Uvira. Nibyo uyu mugabo atangaje. Ntabwo ari ibyo byonyine rero, avuze ko ubutegetsi bw'u Rwanda yongeye kubugarukaho
arabwikoma cyane. Yaba we yaba n'amahanga akomeje kugenda agaragaza ko u Rwanda ngo ruri inyuma y'umutwe wa M23, none ubu ngubu abakongomani bavuga ko ngo ni père et fils, ni ukuvuga ngo père n'u Rwanda, fils ni M23. Uyu rero General Sylvain Ekenge nawe yongeye kubigarukaho avuga ko u Rwanda ngo rushishikajwe cyane ngo no guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no guhungabanya kiriya gihugu. Mu magambo ati ubutegetsi bw'u Rwanda bushishikajwe cyane no guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhungabanya igihugu cyacu n'inzego zacyo. Niyo mpamvu mpamagarira abanyekongo bose aho baherereye ko tugomba kurinda igihugu cyacu, tugomba gufungura amaso n'amenyo kugira ngo u Rwanda rutazatumira. Noneho hari abasirikare rero b'abajenerali bakomeje gutabwa muri yombi. Twavugaga ejo bundi Generali Padiri Muhizi, twavugaga abajenerali bagiye baciwewe n'abandi batandukanye bagiye batabwa muri yombi, ba Masunzu, Generali Masunzu n'abandi bagiye bafatwa bakabungu bari muri gereza, ndetse bamwe bakaba baranishwe. Abarurwa abajenerali 22 n'abandi basirikare bakuru des officiers barenga 200 bose bafashwe kubera M23. Uyu rero General Sylvain Ekenge nabyo arabisobanuye, avuze ko ahanini abasirikare bakuru n'abajenerali bagenda batabwa muri yombi ngari abakoreshwa n'u Rwanda. Nukuvuga niko abivuze, ngo nabakoreshwa n'u Rwanda, ngo u Rwanda ngo rugerageza kubanyuramo kugira ngo ruhungabanye umutekano w'igihugu. Ariko nanone yongeye kugaragaza ikintu kimeze nk'impungenge cyangwa ubwoba, ahamagarira abanyekongo bose ati umunyekongo ahari hose abe maso, kuko intambara ishobora no kugera muri za Kasai, ishobora kugera muri Kinshasa, ishobora kugera n'ahandi hose. Ikibazo cya M23 ngo nibakibonere mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ngo bakibone nk'ikibazo cy'igihugu cyose, ngo kuko isaha n'isaha uyu mutwe ushobora kwambuka ukagenda ukaba wagira na Kinshasa, cyangwa ukaba wakomeza n'ahandi ukagenda naho ukaba ngo wahafata. Ati rero banyekongo mukanguke, mube maso, mugandukire kurinda igihugu cyanyu, kuko isaha n'isaha mushobora kuza gusanga M23 yagifashe. Nubwo butumwa rero bw'ingenzi twagarukaho, ariko tutarava aho ngaho reka turebe imirwano ikomeye hariya muri Walikare. Walikare ejo nibwo twavugaga inkuru y'uko abaturage arimo gutabaza kubera ko ngo FDLR ibamereye nabi, cyane cyane mu gice kiyoborwa na FRDC, but FDLR zitumireye nabi. Ariko noneho ikintu cyabaye, haravugwa noneho imirwano ikaze hariya muri Walikare. Muri Walikare hadutse imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na Wazalendo n'ahitwa muri Ihula, ni muri groupement ya Kisimba iherereye muri teritwari ya Walikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko rero amakuru aturuka muri iyi groupement ya Kisimba bitangaza, izi nyeshyamba za Wazalendo ngo zateye ibirindiro by'inyeshyamba za M23 ahagana mu masaa 10 za mu gitondo. Imibare ikaba yerekana ko abasivili 3 bakomerekejwe n'amasasu, kandi abaturage benshi bagiye bahungira mu bihuru. Abakomeretse bakaba barajyanywe i Kalembe kugira ngo bavurwe. Umunyamabanga rero wa groupement ya Kisimba avuga ko Wazalendo yavuye muri Ihula nyuma y'imirwano, umujyi ukaba ukomeje kugenzurwa n'inyeshyamba za M23 zikaba zabashije kwirukana aba Wazalendo, bakaba bagiye basubiye ahandi. Ngobo hariya muri Walikare Ihula hakaba harimo kugenzurwa na M23. Reka rero turebe n'iyi nkuru ikomeye. Tshisekedi nyuma yuko bigize gutya kurinda igihugu bigasa naho bibaye ikindi kibazo gikomeye, uyu mugabo noneho yageze mu cyitwa abapfumu. Yageze mu bapfumu, abapfumu ngo nibagiye kuzana bakamufasha gutsinda M23. Bigenze bite rero? N'abatware cyangwa n'abapfumu gakondo mu ntara 26 zigize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagize gutya bayoboka inzira y'irimbi mwirimbi nyine aho bashyingura, bajya gushaka ngo imbaraga zo kurinda Perezida Tshisekedi.
ngo ndetse no kurinda intsinzi ku ngabo za FARDC na Wazalendo bahanganye mu ntambara n'umutwe wa M23. Ni ukuvuga ngo bagiye gushakira ingufu mu irimbi kugira ngo barebe yuko babasha gutsinda iyi ntambara. Aba bapfumu rero ku cyumweru nibwo bagize gutya ku itariki 21 bagira gutya bahurira mu irimbi rya Gombe riherereye mu mujyi wa Kinshasa mu muhango werekeye ibintu bitifashe neza mu burasirazuba bw'igihugu. No kuvana umuhango bakora iyo ibintu bitameze neza. Abo rero babo bakoze basabira ngo burasirazuba bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru ya televiziyo yitwa Bisolo TV yo muri RDC ivuga ko bari abatware gakondo ubwo bahuraga mu masaa 8 z'igicuku saa 8 z'igicuku nibwo bahuye ngo bakoze imigenzo yaranzwe no gusenga ndetse no guhamagara imyuka y'abakurambere bayisaba kugira icyo ikora ku ntambara yugarije Kongo. Ni intambara bise igitero cy'u Rwanda bashinje kuba ngo rugamije gusahura amabuye y'agaciro ya Kongo Kinshasa. Aba batware rero kandi basabye imyuka y'abakuru guherekeza igihugu muri ibi bihe bigoye. Umutware gakondo wavuze mu izina rya bagenzi be yasobanuye ko we na bagenzi be bahisemo gukora kiriya gikorwa mu rwego rwo gusaba imbaraga zidasanzwe ndetse n'iz'abakurambere kurinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi na FARDC ndetse na Wazalendo bari mu rugamba rwo kurinda ubusugire bw'igihugu. Bati tugomba kubasabira kugira ngo babashe kurutsinda. Mu rero yavuze basabiraga kandi harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Teresa Ovagna Kaikwamba yunzemo ko bahisemo kujya gukorera imigenzo yabo mu irimbi rya Gombe kuko rishyinguyemo amoko yose y'abanyekongo. Bari abatware gakondo rero bagiye gusabira Tshisekedi mu irimbi mu gihe asanzwe azwiho kugira imikoranire ya hafi nabo. Nko muri Werurwe 2024 Tshisekedi yakiriye mu biro bye abatware gakondo bo mu bice bya Gala Bandundu, Gala Kasai ndetse na Gala Kivu baganira ku ngingo zirimo umutekano w'igihugu. Ubupfumu buragwira. Tshisekedi ayobotse abapfumu ngo bamusabire bamufashe kuba yatsinda intambara ya M23 bahanganyemo. Ni ibintu byo guhanga amaso. Reka turebe rero n'ibingibi birimo bigenda bivugwa hariya mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cy'u Burundi hari mu majyepfo. Wahoze ari Minisitiri w'Intebe uyu nguyu ni General Alain Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu yarari mu bitaro bya Gitega kuva mu Kwakira uyu mwaka. Kuri ubu rero amakuru ahari nuko yamaze kwimurirwa mu bitaro byigenga bya Kira Hospital i Bujumbura. Kira Hospital abantu barayizi. Iri yimurwa rero rya General Bunyoni ryakozwe mu ibanga rikomeye kandi riyobowe n'umutekano ukaze. Yararinzwe bikomeye byakozwe hari ubunize buteye ubwoba. Byatumye rero abantu bongera kwibaza ku buzima bwe ndetse n'uburyo arimo kwitabwaho n'abaganga. General Alain Guillaume Bunyoni yimuwe kuwa gatanu tariki 27 ni kuwa gatandatu ejo mu masaha ya nimugoroba avanwa mu bitaro bya Gitega ajyanwa muri Kira Hospital, ibitaro byigenga biherereye i Bujumbura. Amakuru atandukanye akavuga yuko ibintu byakozwe n'umuryango we utabizi. Yohoze ari Minisitiri w'Intebe yari yagiye mu bitaro Igitega ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 nyuma y'amakuru menshi yari yamenyekanye avuga ko ubuzima bwe bwo mu mutwe butameze neza. Nkuko abatanga bamwe babivuga, icyo gihe yagiraga ibibazo bikomeye, kutavuga igihe kirekire, kutamenya ahari n'ibindi bitamenyerewe, cyane cyane kwihisha munsi y'igitanda. Iyo bamwe bazaga kumusura ahitaga ajya kwihisha munsi y'igitanda. Mu minsi ishize rero amakuru yaturutse ku bantu bazi neza ikibazo yavugaga ko hari impinduka nto zirimo kugenda zibaho aho ngo Bunyoni yagiraga gutya akabasha kugira ikintu atamira cyane cyane imineke. Kandi nkuko bamwe mu bantu bemerewe kumwegera babivuga, yabashaga kuvuga amagambo make. Kugeza ubu nta makuru yemewe yatangajwe ashobora kumenyesha niba kwimurirwa i Bujumbura bifitanye isano n'uko ubuzima bwe bwifashe nabi cyangwa niba nta buvuzi bwihariye burimo bugenda buboneka hariya i Gitega bikaba byatumye uyu mugabo yimurirwa i Bujumbura. Ibyinshi rero birerekana ko iyiri mu Rwanda ryari ryateguwe mbere kuko mu cyumweru cyabanjirije intumwa zirimo ushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu, abayobozi bakuru b'inzego zishinzwe iperereza n'abapolisi bari bagiye gusura Kira Hospital. Nkuko rero amakuru aturuka ku bantu bazi neza ibitaro abivuga, General Bunyoni ngo yinjijwe anyuze mu nzira y'inyuma kure yaho abandi bantu binjirira. Yahise ashyirwa mu cyumba kimwe cyo hejuru cyitwa VIP kigenewe abantu bakomeye kandi gikora mu buryo bwigenga, ahantu
haba hari umutekano mu by'ukuri ukomeye. Kubera ko rero leta y'u Burundi itaratangaza ibi bintu, ntawe uramenya impamvu nyayo y'imiterere y'uku kwimurwa kwa General Arenguiyome Bunyoni, ariko uyu mugabo kuba yajyanywe yari muri Kira Hospital, abenshi barimo barabihuza nuko ngo ashobora kuba mu Gitega nta buvuzi bukomeye yahawe, abandi ariko bakavuga bati birashoboka yuko hano muri Kira Hospital ashobora kutazahava, ahubwo ariho ubuzima bwe bushobora kuza kurangirira. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa muri iki gitondo, bakunzi bacu, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugira icyumweru gihire.